19 March ni sarigo viral ungmani bukhuk patal kaina jamatia TPF by BJP thansri nai hnai phiaba paithago ukok 20 March ni salo kubui no ukok ungmani mangpli kasawi phaikha apta eklaina 19 March TPF ni Vice President Amitabh Debarmani nogo Tiprasa bai bike tag tokrujagu hnai kok sabani a kok rok bebak no tatal kalaimani kok kalai thangkha bahain ke jeng srai no khnakha interview o 20 March ni TPF ni kaisa panda ni kok no salai thani tipra mathani lokurok TPF no choprobu mani kok khana meeting ni bagi asu lai mani sing kesang khai democracy sini peaceful gorwa sabha sing khlai toma jagao tipra mothani borok phai sino attack khai thike jaga thai ke birmohon ATC place near khai kolomtola songni romjago phiaba obo salmari 20 March 2020-22 ni koknorugui TPF by BJP thansa angai thangmani no kokrugui tumung no nai kha hanke a bike bukhognai rok TPF ni supporter no kalayo bahinke borok 20 March 2020-22 ni TPF by BJP kathalai mani chajak lailia angmani bagai no a patimong birmohon kami PS sidai mohanpur by khobjago a patimong angmani tatal no kalaimani kok kalayo phiaba khaponi Tripuri tahokte bukhurok abo ahaya fano angai mano phiaba noroni wansumung ni bisingti abo bahai chini comment box ni bisingti comment khlai sadi norok nai tongo Tripuri Khorang